svima i dobrodošli u moj novi video. Jako je lijepo najaviti video na hrvatskom, ali moram kratko objasniti svima onima koji ne razumiju naš jezik. Hello guys, welcome to my new video. Just a quick information. This video will be in my mother language, so if you don't understand, I will leave subtitles so you can just turn it on and maybe you can learn a little bit of Croatian in this video. Dobrodošli još jednom. Danas vas vodim kroz jedan svoj cijeli dan. Već sam ujutro obavila onaj malo dosadni dio, administraciju, pranje kose, sređivanje. Popila sam jednu kavu, već sam na drugoj. Spremit ću se do kraja i vodim vas sa sobom u mini shopping. Ovaj put moram kupiti sandalice i neke možda natikače, otvorenije cipele, jer dolazi napokon lijepo vrijeme, tako da mogu onako guštat u nekim novim komadima. Kroz video pokazat ću vam sve što sam si kupila i jednostavno provest ćete jedan dan sa mnom. Ugodno se smjestite i uživajte u današnjem videu. Ovako to izgleda kad odeš samo pogledat šta ima po dućanima, ali ne, šalu na stranu, ovaj put sam čak i obavila koristan shopping. Osim nekih sandalica u Deichmannu, uzela sam i hranu za doma, tako da ovaj put sam bila nešto skromnija nego inače. Evo me, vratila sam se, Doli me nestrpljivo čekala, tako da ću morat kratku šetnicu s njom prije nego što napravim mini unboxing i nakon tog ću vam ih i baš pokazati kako na nozi stoje. Baš sam sretna s odabirom i ja sam ona koja iz sezone u sezonu voli nositi nove sandalice i natikače. Nekako ko da imam onako mini fetiš na to. Obožavam ženska stopala, volim vidjeti lijepa ženska stopala njegovana. Čak i na muškima mi ne smeta, odnosno preferiram kad dečki ljeti nose sandale, odnosno natikače muške. I najgore mi je kad muški, čak i neke cure onako ljeti odlaze na plažu u tenisicama. Pored cijelog tog izbora svih tih slatkih sandalica, cipelica i natikača, mislim da je stvarno velika šteta da se nose tenisice. Tako da ništa, idem na unboxing. Nakon tog još imam neke obaveze, ne znam koliko ću vam stići pokazat. Ali u svakom slučaju nadam se da ste uživali u ovom videu. Onako spajam lagano fashion, modu, neke svoje modne savjete i istovremeno vam pokazujem kako izgleda moj dan, moj život. Nadam se da ste uživali u ovom videu i gledamo se u nekom novom.